rhangeri bya ndawulo ku la ku ta languta ku yisiwa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku tidyondzo ti tikomba ti kha ti khumbeka hi madyondzisele lawa ya nga ko hi ndlela leyi i mhaka leyi hi langutaka ka nhlekano siku ra namuntlha hi bula na va ndzawulo dyondzo ta masungulo hi ta amukela tatana Elijah Mhlanga handle ka sweswo mingisero munghana lona FM hi ta tlha hi bula na Professor Themba Sono hi langutaka timhaka leti ya tele a Chad mi ta tsundzuka ku president wa le Chad loyi a ku hlawuriwa ku hela ka vhiki u hetelele a hundza misaveni ku vuriwa leswaku u vaviseke loko a kha a ringeta ku pfuna kumbe ku tirha na masocha yako ku lwisana na marhavela u hundza misaveni a ri na malembe ya 68 kambe lexi xi endlaka ku hi za hi vulavula ngopfu hi swona sweswi i timhaka toleto na ku va se n'wana wa yena ku ri hi a nga tekiwa ku va murhangeri ka 18 wa tin'hweti letiwani ti nga ta landzela swi vula yini leswi a hi kandziyi ka mikondo yaleya yi nga endleka le a Democratic Republic of the Congo hi ndlela yoleyo okay ya Afrika wa vulavula mingisero munghana lona FM u hoxa xandla hi ku kandziyisela rito ka 0712659860 kumbe u rhumela ka mathebula dp@sabc.co.za @africa munghana kumbe tirhisa Twitter handle @mathebula dp hi famba swin'we hi ndlela yaleyo ni bula na tatana Elijah Mhlanga va hi byela ku tanihi ndawulo ya dyondzo ta masungulo ya Afrika-Dzonga va ri hi ta yisa sweswi mahlweni ku fika rini andaka leswi nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga phet mathebula yi mana amukela tatana Mhlanga nhlekani mi amukeleli ka munghana lona FM khalanga hi nhlekanisa n'wina na vayingiseri va munghana lona kumbe mi nyika xifaniso Mhlanga hi twa va ku a mi ri na nhlengeletano leyi nga sungula tolo kumbexani xikongomelo xa yi nga va na masiku mambirhi loko ni nga hoxisi a ku langutiwa hi timhaka ta madyondzele na madyondziselo hi byeleni xivangelo xa nhlengeletano leyi na koho mi fikelele yini nhlengeletano a wu ri kona hi Musumbhunuku na Wavumbirhi wu herile kambe i nhlengeletano lowu endlekaka lembe na lembe hi wona nkarhi lowu hi ku hi va se hi hundzile ka swo tala swikambelo mbuyelo swikolo naswona swi va se swi burile endzhaku ka swoleswo hi tshama hansi ke hi burisana hi leswi swi humeleleke ka lembe leri hundzeke hi tlhela hi kunguhata ni ku langutisa swin'wana leswi hi faneleke hi swi tekela nhlokweni eka lembe leri hi nga le ka rona ni man'wana lama taka so ku va ku na swo tala nyana leswi hi va hi burisana hi swona ni ku vonisana hi swona ni ku ve ni hi kombisana ku ri hi tihi tindlela tin'wana leti hi nga ti tirhisaka ku antswisa mafambiselo ya tidyondzo lomu swikolweni le ka swifundzankulu swi nga va swi vula ku mi kume yini ngopfungopfu ka lembe leri a ku dyondziwa hi madyondzele yo ka ya nga tolovelekangi loko hi fika eka xiyenge xelexo ku na leswi swi vuriweke ku ve na ti-presentations timbirhi leti nga vekiwa leti nga komba ku ri hi lahlekeliwe hi nkarhi wo tala ngopfu lowu a wu fanele u tirhisiwile ku dyondzisa vana kambe hi tlhela hi lahlekela ni swin'wana leswi ni hi mbuyelo byin'wana bya mintirho yin'wana ni migingiriko yin'wana ya tidyondzo leyi hi nge se a hi fambe rendzo ro leha swinene ku fana na va school nutrition ku fana na mahlayelo ya tibuku ya vana ni mativelo ya ku hlaya ni swin'wana leswi a swi fanele se va endle ntirho wo tala va famba va antswisa ni matirhelo ya vona ka ndlela ta ku hambanahambana ta tidyondzo kambe swa komba ku ri hi tlhelele ndzhaku ngopfu hi malembe yo tala lero lava va endlaka vulavisisi va komba ku swi ta hi tekela malembe yo tala swinene hala ka va 10 wa malembe ku ve ni hi tikuma hi ri le ka xiyimo lexi a hi ri ka xona hi 2019 loko 2020 yi nga si fika na coronavirus yi ta swikolo yi nga kunguhatanga so swa komba ku ri ku na ku onhaka lokukulu loku nga kona loku ku yaka mahlweni loko tidyondzo ti ya mahlweni hi ndlela leyi ya ku ve ni va siyerisana masiku na nkarhi wa ku dyondza na ku dyondzisiwa se swi nga vula yini leswiwani swi nga vula ku ta va na ku languta hi vuntshwa ka leswi dyondziwaka leswi va bumelaka swona ku hi fanele hi languta ku ri hi ta endlisa ku yini ku va ri hi nga vulavuli ni mhaka ya catch up hi ku sweleswo swi nge pfuki swi endlekile ku onhaka loku ku nga kona ku kulukumba ngopfu ku ta teka malembe yo tala na malembe lawa manharhu a hi mavekile a hi te ya recovery plan na wona onge ti ma nge tirhi ku loko hi languta matirhelo ya vana ngopfungopfu lawa va nga le primary school va ri ntirho wa ko a ku tirheki kahle ku va hatla va rivala leswi va dyondzisiweke
matichara va ri onge siku na siku va sungula vuntshwa tidyondzo letiku loko vana va nga tanga xikolweni swa vhiki hinkwaro va tshamile kaya ni le kaya a va pfuniwi kumbe a va koti ku pfuneka hi ntirho lowu va nyikiweke wona ku ri va wu endla leswi lavekeke ku ri loko va vuyela xikolweni endzhaku ka masiku mambirhi kumbe endzhaku ka vhiki ku ya ku xikolo xi hlawule ku siyerisana nkarhi hi ndlela yihi va tikuma va ha ri la a va ri kona loko ku sungula tidyondzo letiya to sungula lero a ku na ku ya mahlweni ko karhi loko ku vonakalaka hi ku va va swi rivele hinkwaswo leswi va nga swi dyondza ku nga xona ke xona ngopfu lexi hi endlaka hi ehleketa ku kumbexana loko a hi tlherisa lava va nga le ka ti-primary school eswikolweni va dyondza hinkwawu masiku a swi nga hi pfuna eka rendzo ra hina ra ku antswisa swilo ku ri tidyondzo ti kota ku ya mahlweni hi ndlela yo cincanyana hambi swi nga ri leswa ntolovelo a hi hinkwavo lava nga ta kuma va ri le xikolweni kambe ku fanele ku va na matshalatshala yo karhi lawa hi ma endlaka ku swilo swi cinca katsongo ku olovisanyana ntirho lowu hi nga le ka wona sweswi lowu hi tikelaka swinene ku ve xiyimo xi nga va xi kha xi hambanyisa yini ku ni le ku voneni ka lava swikolo swo ka swi nga swa mfumo va tikomba vo tala va vo va kha va tlhelele ka leswiya swa ku ya siku rin'wana na rin'wana na swi twisa kumbexani nga ni kha ni fananisa swi swo ka swi nga fani la kambe tanihi ndzawulo ya dyondzo ta masungulo mi le ku languteni xiyimo xa njhani xa ku tlhelela ka vana xikolweni ku kumbexani hi nga hetelele hi lahlekeriwa ku ya amahlweni se swi ta vanga ku va na ku yima ka ku tlula 10 ra malembe ku va hetelela vuyela matshan'wini khalanga tsumbukani ku ri lava va ti-private schools va swi kota ku ri va tsema nhlayo kumbe va kunguhata ku ri va nga ni lava va lavaka vana ni loko tlilasi u kuma ku hi nga kota ku teka 40 wa vana va nga kota ku teka 20 kambe ke loko se swi hala ka school fees va ta ku kombela mali leyi nga ta endla ku ri ni lava van'wana va 20 va kalaka va nga ri kona exikolweni mi ta va hakelela so leswi vulaka ku ri vona va ti hlawulela ku ri va nga ni lava va lavaka hina ka ndzawulo a swi koteki sweleswo hi ku hi fanele hi amukela mani na mani loyi a lavaka ndhawu exikolweni xihi kumbe xihi leswi swi endlaka ntirho wa vona wu olova kumbe wu tikomba onge wa olova wa hina tikomba wu tika wona wa tika eka kunene kambe vona va le ka bindzu hina hi le ka ku aka rixaka hi langute ku fanele ku pfuniwa n'wana un'wana hambi a huma vuswetini kumbe a huma laha ku nga fukiwa kona so i swilo swo tani leswi hi faneke hi swi languta so vona hi xitalo u kuma ku va na tiholo letikulu leti va nga kotaka ku ti tirhisa ku ri va nghenisa kona vana van'wana van'wani va swi kota ku tshama kaya va tlhela va va nyika switirhisiwa hinkwaswo ku ka mali ya swikambelo ka mali ya school fees leyi u yi hakelaka va swi kota ku ri va chela na mali ya ti-tablet leti ti nga ta tirhisiwa loko va nga kotanga ku fika swikolweni so swi tani ke vona va kota nhlayo ya vona yi le hansi swinene hala ka va 250,000 hina hi vulavula hi 12.9 million wa vana so ni loko hi laveta swikonanisa a swi fambelani kambe ke ntlhontlho wona wu kona hi ku ni loko hi ku vana a va tlhele exikolweni hi fanele hi ehleketile ku ri va ta sirheleka hi ndlela yihi eka xona xitsongwatsongwana lexi xa corona hi ku xona xa ha ri kona and xa ha dlaya xa ha va khoma vanhu futhi kambe lexi hi xi voneke ku ya hi lava endlaka ti-research va komba ku eka vana lavatsongo a xi tikombi xi ri na matimba hi ndlela yeleyo swi nga va swi vula yini swi nga va swi vula ku tanihi ndzawulo mi le ku sunguleni ku ringanyeta ku nga ri khale ku nga va kha ku yiwa mahlweni ku vuyeriwa ka sweswiya swa ku vana va dyondza musumbhoni ku fika Ravuntlhanu le ku ringanyeteni ka swona swi buriwile ku twananiwa ku ri ku ta endliwa xibumabumelo xa mfumo lexi xi nga ta hundziseriwa emahlweni ka swiyenge swin'wana leswi swi langutaneke na yona mhaka ya corona va social cluster va net joints va national coronavirus command council ministerial advisory committee kambe wa swi tiva ku ri hinkwaswo swi hela ka cabinet so hi le ku endleni ka sweleswo hi ku na vona loko ya ka vona va ta hi vutisa swivutiso swo karhi so swa bohaka ku ri na hina loko hi endla so hi burisana hi yona mhaka leyi ha kota ku twa ku ri mavonelo ya vanhu ma ri yini loko se hi tsala proposal ya hina xikombelo xa hina hi ta va hi nghenisile ni leswi hi tweke vayingiseri va Munghana Lonene ni vaakatiko van'wana va vulaka swona ku ri kota ku antswisa xikombelo xa hina
ku ri loko se xi yisa mahlweni va xi vona ku ri xi ehleketiwile naswona ku ve na mivono yo karhi leyi tekeliweke henhla leyi humeka ka vatswari vaakatiko ti-teacher unions ti-school governing body associations ni van'wana ni van'wana. A hetiseleni hi ku languta leyi nga fika yi va mahungwini swinene ku holova ka vana eswikolweni swi tikomba ongeti ku fike ku va na xintungwaninyana se kwala ka mavhiki mambirhi manharhu laya nga hundza swi va mahungwini swinene. Tanihi ndzawulo van'wani va vula leswaku exikolweni hi kuma xifaniso xa kahle xa miganga leyi vana va humaka ka yoho leswi va ngele ku kurisanisiweni xiswona kumbe ku yisa mahlweni hi ndlela yaleyo. N'wina mi nga lava ku pfuniwa njhani hi hina tanihi vaaki kumbe ku na leswi n'we mi vona kongeti mi nga swi endla mi ri n'wexe ku lwa na ntungu lowu? Khalanga a ku na nchumu na un'we lowu hi nga wu endlaka hi ri hexe. Leswi swi lava hi khomisana, swi lava ku va na ntirhisano eka ti-stakeholders hinkwato kahle ka hinkwavo lava va nga na xiave ka swa tidyondzo va fanele va nghenisa voko va tshama va langutile ku ri vana va hina matikhomelo ya vona hi wahi ke. Exikolweni ka dyondzisiwa matikhomelo, ku xixima van'wana, ku xixima na wena hinkwaswo leswiya, kambe loko swi nga humeleli ekaya va nga swi voni lomuya handle va ta ehleketa ku ri i swilo swa xikolo ntsena a swi na fanele swi tekeriwa enhlokweni lomuya handle, kambe ku nga ri swona sweleswo. Leswi swi vonaka hi ku loko xikolo xo vula sweswo ni le handle tikerekeni kumbe lomuya handle makaya kwihi kumbe kwihi va swi twa sweleswo va ta swi vona ku ri i swilo swa vutomi leswi swi fanekele swi endliwa kwihi kumbe kwihi nkarhi wihi kumbe wihi. So hi fanele hi khomisana ku sweswi hi tirhisana na maphorisa, kambe maphorisa ma fika loko ku onhaka se ku endlekile. Hi fanele hi va na tindlela ta ku dyondzisa vana masiku hinkwawo matikhomelo ya vona ku ri ni loko i ngi va holova va nga yi ka madzolonga va ehleketa ku ri hi yona ndlela ya ku lulamisa swilo swa vona, a hi swi tirhisi xiswona sweswo. Va fanele va tiva ku ri vo burisana kumbe va famba va ya va vikela thichara kumbe va vikela enhloko ya xikolo leswi swi faneleke swi endliwa ku herisa tinyimpi ta vona. Hikuva leswi swi endlaka ka sweswi swa chavisa ngopfu. I ntungu lowu hi wu vonaka wu va ku ri kona lembe na lembe, ku va na nkarhi wo karhi laha ku va ki na swilo swo fana na leswi leswi chavisaka swinene, kambe endzhaku ka sweleswo ongeti ho rivala futhi hi tlhela hi tshika hi hundzela ka swin'wana. Swi lava masiku hinkwawo hi tshama hi vulavurisana hi swona, hi ku loko hi endla tani a ku na loyi a nga ta rivala ku ri ku na ntungu lowu hi faneleke hi wu herisa wo biha ku fana na lowu, hikuva i wukulu ngopfu ende wu xungeta emadyondzelo ni madyondziselo ni mafambiselo ya swikolo. Hikuva loko u ya xikolweni u nga tsakangi tanihi n'wana hambi va ku yo tlharisa ku yini, loko u ehleketa ku ri ku na lava va ku lwisaka hi nkarhi wa break, a swi nge ku fambeli kahle endzeni ka class, but kuma swi nga ha fambi swona ni mbuyelo bya wena byi ta komba ku ri ku na lexi xi karataka. So hi fanele hi hatla swi lunghisa swileswo hi vabyeri vatswari xivutiso xa wena xi ri i ncini lexi hi nga xi endlaka tanihi vaakatiko i ku tshinelela eswikolweni, hi nghena ka ti-school governing bodies tanihi vatswari. Loko hi rhambiwa a hi teni xikolweni ku ta burisaniwa hi timhaka leti khumbaka swikolo. Minkarhi yin'wana a swi zi swi lava mi rhambiwa, swi lava n'wina ku va n'wina mi kombelaka mihlangano loko mi vona ku ri vana va endla yini eswitarateni. Hikuva hambi namuntlha sweswi loko u famba emugangeni yo karhi ta kuma ku ri ku na vana lava nga gqoka yunifomo va fambafamba ka switarateni, u nga swi twisisa ku swi tisa ku yini va ri le switarateni hi nkarhi wa xikolo, kambe ku nga vi na munhu loyi a vutisaka ku ri hi n'wina hikwalaho ka yini mi ri laha. So sweleswo swi endla ku ri vana va swi vona ku ri a swi vona ku ri va endla yini leswi swi hombolokeke, a swi vona ni ku veni hi lava ku swi lulamisa. So loko hi endla tani va ta vona ntirhisano wa hina tanihi vanhu lavakulu, na vona va ta vuyela ndleleni va endla leswi faneleke. A ni fanele khani ku ni khensile ku va hi bula na n'wina muyingiseri n'wana ni rhumela tweet la i ri ku na swiviko swa ku na ku kayivela ka tibuku a Limpopo. Mina mi tshame mi kuma xiviko xa muxaka wolowo tatana Mhlanga tanihi ndhawu ya dyondzo ta masungulo? A ri le Limpopo ka vhiki leri nga hundza, na rona vhiki leri hi kona Limpopo a ku nga si tshama hi twa nchumu lexi xi vikiweke lexi fanaka na xelexo. Loko swi ri tani va ngo hi byela ku ri ka xifundzatsongo xihi
kumbe va hi nyika na vito ra xikolo hi nga kota ku ri hi va pfuna hi sweleswo kambe a ku nga ri na xiviko xo tani lexi hi xi kumeke. khenseli swinene ku va mi bule na hina tatana Mhlanga, siku ra n'wina ri vele rinene. Mamba va vulavulela ndzawulo ya tidyondzo ta masungulo i tatana Elijah Mhlanga, muyingiseri wa Munghana Lonene FM. xivutiso lexi hi nga le ku vutiseni hi lexi timhaka loko ki languta matshamelo ya swilo na leswi se hi swi tivaka hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 mi vona onge ku nga va ku ri nkarhi wa kahle wa ku se hi nga sungula ku ringanyeta ku vana va ya xikolweni siku rin'wana na rin'wana ke, kumbe mi vona onge ka ha ri mpundzu ngopfu ku hi nga vulavula hi sweswo? Kambe va swikolo leswi swo ka swi nga ri swa mfumo vo tala va ve tlhelele swikolweni va le ku yeni swikolweni siku rin'wana na rin'wana swimune ku fika ravuntlhanu. Va lava va nga na switirhisiwa hinkwaswo ku nga na swilo hinkwaswo hi ndlela leyo. Loko ni va kombisa timhaka tetiya va nga kombisa ta ku hi le hi nga hetelela hi fananisa swimbirhi swo ka swi nga fani la. Kambe ke xivutiso lexi ni ku vutisaka xona muyingiseri wa mehe hi sweswo swa ku u ri yini wena hi timhaka ta ku tlheleriwa exikolweni hi ndlela leyo. Hi le ka 015 297 1855 tirhisana mathevula dp@sabc.co.za. ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi. nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula. na khalanga phet mathebula i 29 timinete ntsena ku phela ra 12 a hi ku tumingisero me la ku twa n'wangulo wa wena ka timhaka totoleto ta ku va vana va tlhelela eswikolweni ku i laha se ku le ku vulavuriweni ku mhaka leyi ya ku va va dyondza namuntlha va tlhelela ndzhaka masiku mambirhi ka swikolo swa mani na mani swi hetelela swi va tshikelela swi endla ku na vadyondzisi na vo va salela ndzhaku va ri na vadyondzisi va ri ku kombiseni ku swi le ku va tikeleni ku namuntlha loko va ha ku heta ku dyondzisa munhu va ta tlhela va sungurisa loko va hlangana ndzhaka mavhiki mambirhi va ta tlhela va sungurisa hansi na ti-project leti ti va nyikiwaka to tanihi hi vana kun'wana laha u ta langutela ku va ta vuya va pfuniwini a va vuyi va pfunekini kumbe ku pfuniwa ka ti-project totoleto se swi endla leswaku timhaka ta madyondzelo na madyondzisele ti salela endzhaku. Hi ta ri teka riqingho rero ka 015 297 1855 kambe ka hi sunguleni hi twa ku mahungu ya awara yan'we ya ta va yimise ku yini. Kandziyisa rito ka 071 265 9860 hi ndlela yaleyo hi ta kota ku va hi bula na wena hi twa hi mhaka yele. Kambe hi ta swi teka sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi bule na Professor Themba Sono hi twa ku vona va angula va ku yini loko se hi vuya emahungwini ya misava ya awara ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara yan'we leti tiseriwaka to hi vongi n'wan'wanati Maluleke ya hi byelaka mahungu ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela. Kusuka kwalano hi bula na prof hi languta ka timhaka ta le chat ivi kusuka kwalano ku va mina na wena ku fika kwele ka hafu ku bile awara ya 13 ntsena kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela. Leyi ku nga na vongi ndlela i yin'we ntsena leyi hi tirhisaka loko hi ya koho hi leyi ya vongi. nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. vanhu va mfumo wa hina va xaviwile hi leswi nge mi fanele ku ri mi twisisa xilo xin'we hi democracy ya Afrika-Dzonga. Hayi democracy ya democracy ya Afrika-Dzonga hi leyi yi nge hi la ku ri vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga va fuma hi leyi nge n'wina va le hansi le hi ta mi nyika ti-RDP hi ta mi nyika mintirhonyana hi ta mi nyika ti-social grants and so on and so on. Kambe hina le va le henhla le hi ta tirha hi ti-millions n'wina la mi ta kuma ti-social grants teto to hi mi nyikaka tona kambe va le handle va nga kota ku nghena va endla timali ta vona hi ku rhandza ka vona. Hi leswi Shepherd Bushiri a swi endla laha Afrika-Dzonga so a swi hlamarisi loko namuntlha a hleka a ri le lulongweni. u le ka Afrika wa vulavula na khalanga phet mathebula. Makuve na rumbirhi timinete ntsena ku bela awara ya 12 u yingisela yo Munghana Lonene FM makombandlela nongonoko ya Afrika wa vulavula a hi amukeleni Professor Themba Sono mhleri wa tipolitiki lava hi bulaka na vona kahle ka no siku ra namuntlha ka hi languta ku hundza emisaveni ka president wa le Chad President Idris Deby lava va nga hundza emisaveni endzhaku ka loko ku vuriwa leswaku ongeti va vavisekile endzhaku ka loko va pfunete kumbe va tikume va ri na masocha ya vona ku lwisana na marhavela. Prof nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani amshate hinkwini. Loko nkulukumba Kabila va hundza emisaveni lexi nga landzela i ku va n'wana wa vo a va president kumbe murhangeri le a Democratic Republic of the Congo. Namuntlha ku na president wa le Chad u hundze emisaveni hi timbanga teti va vulavulaka hi toho n'wana wa yena i ta va president ka tin'hweti ta 18 ku ya President loyi
a rhandzekaka ngopfu Afrika, ngopfu amatikweni yo fana na vo Nigeria, na vo Niger, na vo Mali, na vo Cameroon, na vo Central African Republic. Hi mhaka yini a va n'wi rhandza ngopfu? Hi mhaka ya ku ri a ku ri munhu loyi a nge hina swigevenga leswi swa ma-jihadist leswi swa vo al-Qaeda a Maghreb, swa vo al-Shabaab a vo Somalia na vo Tanzania, swa vo Boko Haram a vo Mali na vo Chad na vo Cameroon na vo Nigeria, a ku hayi swi lavi. Ma vona u teri hi 2013 loko ku ri na huwa leyikulu ngopfu le a Central African Republic, i va rhumela masocha akwe ku tala ngopfu ku ri va lwa na marabela a nga la Central African Republic. Manje na tiko ra France ri ku loyi nga tirhisanaka na hina sweswi. That's why na ka European Union a va n'wi rhandza ngopfu Debbie, hikuva na a va ku loyi u tlula president liya a nga n'wi susa hi 1990. Lowa u susile mani? U susile Hissène Habré. Hissène Habré a ri munghana lonkulu wa Muammar Gaddafi a Libya, and a ni hamba ni va vona loko ni yile Libya le. Manjeni i va Hissène Habré a tisa marabela akwe ku ri va ta dyondza ku lwa a tikweni ra Libya under Muammar Gaddafi. Manjeni ke Debri ke Idris Debri a nga swi lavi sweswo. I va a hetelela a holovile na Hissène Habré, i va ku hi lembe ra 1990 a n'wi susa a xitulweni, ma swi vona. So a ri 37 years old. Manjeni sweswi vanhu lava va Hissène Habré lava ri le Libya, marabela lawa a vuyile futhi andaku loko ka United Nations a ku vi na ku rhula na n'wina marabela mi nga tlhelela a kaya a Chad, hi vulavurile na mfumo wa Chad ku ri no nyimpi herile. Kasi ke a va va pfurile ku ri marabela lawa a vuya futhi iva a n'wi dlaya. Manje ma vutisa ku ri na leswi n'wanakwe Mahatma Kaka Debbie a nga teka xitulu swi vula yini? A swi vuli nchumu hi ti-politics ta Afrika, and hayi Afrika ntsena. A ni hi vonile na vo Philippines le loko vo Marcos a sukeli xitulweni va nsati a teka xitulu, and mi vonile na a Zimbabwe Mugabe a rhandzele ku ri nsati wa ke Grace a teka xitulu, kambe swi n'wi tsandzile, kambe a rhangile tani. Ha swi vona na le Equatorial Guinea swo endleka sweswo. Mi vulavula tani kahle mi ku a DRC vo Kabila and so on and so on. So a swi hlamarisi leswi. Na le America hi swi vonile vo George Bush na vana va vona va governor Florida, the president America. So leswi swi nga ta endleka a Chad ka ha ri ti-politics ta masiku lawa, the politics ta masiku lawa hambi le America, hambi le Afrika-Dzonga, hambi le Chad, hambi le kwihi, a hi ti-politics ta ntiyiso, a hi ti-politics ta vanhu kahle, to languta vanhu kahle, hi ti-politics to hi ncini lexi hina hi nga xi kumaku. So swa endleka na le Chad ke hi sweswo hi swi vonaka loko n'wanakwe ku va yena va nga cancela constitution and a tshamela xitulweni, and wa tshamela xitulweni xexi ku fika na ku fika vona va ri ta teka 18 months, kambe a swi ta hindza na nkarhi wolowo. Ku va ku endleke yini prof? Ka ku hlawuriwa sweswinyana khale emasunguleni ya n'hweti yaleyi va ti hi ti 11 a ku ri na nhlawulo loyi a kha ku tivisiwa ku yena president loyi i tikomba a kha humelela ka wona. Se hikokwalaho ka yini ku fanele ku dissolviwa mfumo ku hetelela ku suspendiwa constitution ku vekiwa n'wana
kwa a ku ri hava vice president ka swi ndisa ku yini kumbexani pfuneni ku twisisa timhaka ta nhlawulo wa kona. Ani mavone and yena a hlurile ka ti-elections leti nga sungula hi ti 11 ta April leti mi ti vulavulaka a hlurile a kumile just about 80% ya the vote hikuva na ku ri munhu loyi a va n'wi tsakela ngopfu. Manjeni ke lavo va vonile ku ri manjeni hikuva u dlayiwile a nga vi kona a xitulweni va n'wi a hi tekeni ti-80% vote teteto a ti kumeli i va hi ti nyika n'wanakwe ku ri a fambisa ntirho wa papakwe. So va swi endleni njhani va ku a hi suspendeni constitution leyi yi nga ha tirhi hikuva loko hi ngo fambisa hi constitution swi ta vula ku ri na hi fanele ku ri hi teka loyi a fanele ku va kona wa speaker ku ri ku va yena a va ku a temporary president until va endla va hlawula va ri vandla va hlawula ku ri na ku nga va mani president ka cabinet yaleyo. So manje lavo a va lava ku hina a hi lwa na marabele lawa ende hayi n'wina lavo a mi ri le a khwatini mi lwa na marabele hina hi lwa na marabele and president Devi hi yena a nga ta a ta hi pfuna. So hi lava ku ri legacy yakwe hi lava ku ri vito rakwe na mintirho yakwe i ya mahlweni. So hi mani loyi a nga fambisaku mintirho ya president loyi a nga lova va ku hi n'wanakwe loyi a nga ta n'wi fambisa. So that's why va n'wi vekile. A ri yini n'wana loyi? N'wana loyi a ri wa masocha a ri ngopfu le ka masocha ku fana na papakwe. A ni ma vona leswi ni mi byela swona ku ri u landzela xin'wana na xin'wana hi le ka papakwe. Papakwe u tekele xitulu xa president hi 1990 loko a ha ri 37 years old. Na yena n'wana loyi a namuntlha u 37 years old. So u tekele xitulu xexo ke. So va lavele ku ri va endla va siya vutivi va siya mintirho ya papakwe va ku mintirho ya papakwe yi ta khoma hi yena n'wana loyi ku fana na loko Lawrence Kabila a sili ntirho wa ko ka Joseph Kabila n'wana wakwe. So swihlamarisi swa endleka a swi vona swa endleka na loko Equatorial Guinea. So na le a Libya swi lavile ku endleka kambe ma-Amerika na NATO va tile va ta swi susa. A hetiseleni Prof. Loko tirha kahle ngopfu na leswi Emmanuel Macron a tsutsuma le Afrika ku lava democracy la Senegal le a Cote d'Ivoire le a Chad le a Mauritania le hayi democracy leyi ya ntiyiso hi democracy ya vutsotsi leyi nga kona hambi le Zimbabwe hambi le Afrika-Dzonga kun'wana na kun'wana a ka ha ri na democracy ya ntiyiso. Munghana wa mina lonkulu America le a University ya Pennsylvania u tshama nga tsala buku leyi ni nga va ni n'wi pfuna yona a tsala buku a yi vitana demonstration elections. Aku ku hlawula ka democracy ya masiku lawa a ka ri ku hlawula ka ntiyiso hi ti-elections to demonstrate ntsena ta vo democracy hi democracy ya showcase yo kombeta ntsena yo bomba ntsena a hi democracy ya ntiyiso. So a vulavula ntiyiso and buku yaleyi u yi tsarile hi 1987 loko na ha ri na yena le a Pennsylvania le. So ke ku heta democracy ya masiku lawa a yi hambani ngopfu na authoritarianism ya malembe lawa a khale. Ku vuya vanhu lava nge hi tirhisa matimba loko hi nga ri na vatirhisi matimba hi ta tirhisa swin'wana leswi nga kota ku ri hi va na matimba hi mali. Loko hi ri na mali hi ta kota ku xava hinkwaswo hi ta xava na vanhu ku ri va endla leswi hi swi rhandzaka. Hi democracy ya hina ya masiku lawa hi democracy leyi na Jacob Zuma a yi endla
kusuka hi 2009 loko a tshamela xitulwini. ku nga ku ri leswi ndaku ku mjani luya se a twala ungeti na yanga va ri kusuhi na ku kumbexani a nga rhangela vandla. Swi Let me tell you, Prof, I can see this in a car on inkomu. Ay, go to mix Rome 015-297-1855. Fa lang tete makata toleto e twa ku we ngwangulo we seberi mi nga hlamala na loko mutwa komishani vanhu vo fana va duduzana Zuma va ku hayi na men ku va na swiviko swa ku vanga va varhangeri va vandla leswi nga hetela ku sinda ku va varhangeri va tiko a swi sunguli la i swilo leswi swi nga ko komishani nga twa na n'we kumbe angula mkwini teto timhaka leti nga timbekela tona a tafuleni eka nhlekano wa sikana namuntlha mi tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka 015-297-1855 mi tirhisana mathevela dp@sabc.co.za kumbe mi kandziyisa rito ka 071-265-9860 ku fana na muyingiseri loyiwani. Enhlekani botmogi na botpete swa swikolo swa tika ma swi tiva swi tika swinene. Ku na xikolo xin'wanyana hala mina ni nga kona hikwala Limpopo vana ma grade 4 va ya kan'we a vikini ni byeleni se swi vula ku va ta ya kangani a lembeni kan'we a vikini wa vuntlhanu ntsena. Leswi va nga swi endlisa swona xikolweni lexiwani a ni lavi ku vula vito ra xikolo na ni lavi ku vula ku hi mimani. Leswi va nga swi endlisa swona ve ri vana va ya xikolweni hi ku ya hi swivongo va swivongo swo karhi va ya hi siku ro karhi va swivongo swo karhi vo ya hi siku ro karhi and a ku na ntirho lowu vana va nyikiwaka wona ku va va wu endla loko va ri kaya mara hi mpela vanhu va hosi hi loko hi ya ku hi tanihi tiko na leraku a swi ta va swi ri kahle ku sungula timhaka te ta ku tlheleriwa ka ku ya dyondziwa siku na siku. Xikongomelo a hi nduma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Ka vula a hi tweni tlhelo ra loyi muyingiseri Nhlekani Hello. aye papa Mhlanga kunjani budas? pokeli mjani Ngila ukhuluma na Antonio Mathele Pitori ne? seswo swi ndaku mu kunjani a mi ri minjhani mi ri kunjani Kona. akhensa Ngiyabona. na swi tikomba va ri ka swin'wana lava nga koho a ku le ku tirheni kahle muyingiseri wa mina a hi yeni ni mahlweni 015-297-1855 hi ndlela yeleyo a hi koti ku angula ku yini twana loyi. Njhani muhaxi na vayingiseri, mhaka ya madyondzelo ma vana va xikolo yona vhele a yi basangi hi mhaka ya ku mathicara mhe ni vona ma ri ku tshikelelekeni ivi ni vona na vana va xikolo na vona va le ku tshikelelekeni ene vana va vuya na ntirho wo tala lowu na we mutswari wu swi koti na ku n'wi dyondzisa hi ku na we le ku endleni ka swin'wana wu va wu tele ntirho wo walowo mi kuma ku a nga swi tivi ku ta tsarisa ku yini n'wana ene fana ya ku submiteni ene fana a tlhelela xikolweni hayi vana va vuyele xikolweni swa fana vuvabyi byi ta tshama byi ri kona a byi nga cinci vuvabyi byi ta tshama byi ri kona ene leswi ku tisirhelelisiwaka xiswona ku tisirhelelisiwa ku yo emahlweni na xa vumbirhi hi maendlele ma vana ni ta mi byela hi le Joni va Mapetla Phaka na va Thokoza Phaka ku kumeka vana va xikolo hi nkarhi wa xikolo vo yo tshama maphorisa ma hindza ma kuma leswaku vana vo tshama tiphakini vo 8-9 mara va nga vuli nchumu so mina ku tandzeleni mi mutswari mi kuma ku ni tshama Alfereni kumbe Green Village and a ni voni nchumu ku n'wana wa mina a nga yangi xikolweni maphorisa ma ta tlhela ma va hindza va nga va vulavuli nchumu. 015-297-1855 i min'wangulo leyi nge le ku yi tweni kusuka ka vatswari hi ndlela leyi a ni swi tivi ku nga kha ku ri xiphiqo ku ri yini lexi tlaku ku nga ngheniwi le layinini leya xivambu va nga yi khoma ku na un'wana la i mani hi twa loyi miyingiseri nhlekani good patch aye papa mupfukile va ta ni khumbula pokeli minjhani papa ya hi jara ka khosa ni la ku ta ya ngule mhaka xikolo a vana va xikola butpete swa antswa ku va vuyela xikolweni no mandza because wa twa why ni ta vulavula hi leswo so swi ni vulavulaka na wena ne la Dlamini kola phakini vo tala vatsongwani la mara se swi siza yini ku va nga vuyeli xikolweni ku swo fana why ni mask anga kona ni wa un'we nga ni mask sa a swi ta antswa ku vatsongwani va vuyela xikolweni butpete i ncini xi ndlaku ku mi vona ku sweswo swi nga antswisa ku xilo
swo fane ku vo tshama musa ku va lexi va xitiraka hikusa loko i ri xitsongwatsongwana swi fanele ku xi tala ngopfu ku swo fana vo tshama vo tlanga so yini lexi xi endlaka ku hi va tshamise ku va nga exikolweni ku swo fana ni swo swi vulavulaka na hi lava vo tshama a thokoza paki la vulavulaka hi kona mali wa ku huma ka vulavula ntiyiso handle ni nga thokoza paki mani nga ta ku byela kule ni ku byela kola ni nga nyima kona loko a ni nga na number one to xudela vo swo ntlhanu ku va ni ku sendela vo swoswi hayi swa mundzuku kambe i vana va mani i vana va hina vafambi yane ni mi twile voto mina ni khensile butpet No, a tini van'wani va va yingiseli I can't. Yo, nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga phet mathebula ani kan tindlela live ya me ani sti ku ndleke yini hinchina nja mina tan khomela ngwam khami yi vona ka khalanga phet mathebula ka Facebook hi ta ringeta ku tlhava ku mshani ta hetella hi kota ku va ya mahlweni mi komba yo hi ndlela yo le kambe kuna mi sirla nhleka Muhas, papa Mpukeni, hi va to mi njani hayi Mpukeni, I can't. Mathosi Khululeka. Aye but Ya se nalo angulanyana na mina ni veka mavonelo ma mina. tana nawo Se government ya hina ni vona all along yi sacrifice vanhu va byala ku pfula ti-tavern. Mara shisha important leswi ku munga ka dyondzo a hi xi sacrifice xona. Ni vula ku loko muhaxi n'wana a ya exikolweni vhiki leri a ya a tlhelela exikolweni after 2 weeks and then after 2 weeks a yima a ya exikolweni after 2 weeks kambe loko ndzi ku muhaxi n'wana lowo ta khopa ani ya ku ri matshalatshala yo vana va kota ku kumanyana swo karhi na va dyondzanyana swintsongo muhaxi a swi fanele ku pfuneni ka nchumu hikuva vana va lo tshama loko mo famba lomu matikoxikaya mi ta vona vana va ri ku jikajikeni na switarata mara lomu na ku talanga ka ti-private institution kumbe ka ti-private school vana va le ku dyondzeni ka xikolo masiku hinkwawo ani ngo va nyika xivangelo xa ku hikokwalaho ka yini i swi hambana se why hala government na vona va nga endli ti-means ta ku ri no ku tiwa na xitshunxo hikuva vana va le ku saleleni endzhaku muhaxi se a mi ta tsakela ku endleka yini n'we a ni tsakela ku vana a va tlheleli xikolweni mathicara ma hina ma tlhelela xikolweni hi ku ya hi nhlayo ya vona vana va va dyondzisiwa vutomi byi ya mahlweni kambe ma swi tsundzuka ku hi fike njhani ka xiyimo lexi ni swi tiva kahle muhaxi loko muhaxi xitsongwatsongwana xa COVID-19 a xi hela i xitsongwatsongwana lexi nga ta hanya na xona ka malembe lama taku hi ku tikomba nga ri so far a ku na xitshunxo lexi government xi endlaku mi ri xitsongwatsongwana lexi ku teka yini hi ta hanya na xona ku ya amahlweni muhaxi a tsakisa hi leswi mi nga swi vekisa swona mi ri xitsongwatsongwana a xi hela a ni xo endliwa ende swi nge helo phela mi vula yini loko mi ku xo endliwa mina ku muhaxi a mi swi voni ku swo endliwa a ni swi voni ni vula ku loko every time ku twana xitshunxo va ku vaccine hi leyi 2 seconds ha yimisiwi ta ku no ku na problem nyana ma swi vona se mi hehla ku xi yo endliwa swilo leswi un'wana mi swi tivi muhaxi ku xo endliwa a ni le ka xiyimo xa kahle xo tiva vulani muhaxi mi nga fana vandla le lera rin'wana ri tshama kha ri kokela tlhelo ri tshama ri kokela tlhelo mi ngi se ri kesiri nkarhi wa n'wina inkomu kesiri ni mina swa ku yo endliwa ku mina ku vulavula ntiyiso mina swi a ni swi tivi 015297185 a hi twaneni loyi cheka buti wa mina Minjani? i pfukile mi njhani buti Ipfuki. a khensa Mona mina ni nghena ni lahlela nyana ra xifume ni nge lahleri ra vusiwana. ya la ka Mavuza la istata na Suwe. mi ri yini n'we Botete vana a va tlheleli xikolweni. Ma tiva xihlangi lexitsongo botete le ka vo grade eka le kusukela ka A B na 1. Kota tala loko mi dyondzisa kan'we namuntlha mi dyondzisa kan'we next week swa rivala swihlangi swi hi botete. Swa rivala swinene futekeni. Loko okay a hi vulavuleni loko corona yo va kona 5 years later ku swi vula n'wana loko a ri ka 5 hi ta vulavula hi 5 hina swa grade a hi swi tivi botet mi yingiserini swi vula n'wana loko a ri ka 5 botet i fane 6 7 8 9 10 9 a va kha phushiwa kunene a nga phushiwa ni ve le ku dyondzeni va dyondza va kuma ti-project va ndla yini ku le ku dyondziweni hayi botet inani hi siku rin'we
le ga itacha ka yena xikolo le ka Mavuza le ka langutelana mina ni swi vonile a ndzi kwala kaya vana lava va ya ingaku va ya kambirhi fikini loko ni nga yendi ya eka 2 va cincana swi nge vi ku va ya kambirhi va ka cincana ku na vhiki leri va yaka kambirhi leri rin'wana va ya ka 3 va cincana va kha va titanisa sweswiyani mara hi twa swi ri kahle na vana a va tlheleli xikolweni Port close down case closed mara a ndzi tshama no mi twa n'wina kwala ka xiyanimoya a ndzi tshama ni twa munhu a kha ku vatswari va le ku machini va machela ndhawu ya dyondzo va a ku tlheleliwi xikolweni a ndzi tshama ni swi twa mehe a ni vatswari leswi va swi machelaka vo tala a va swi tivi va machela swa mapatu ntsena na mati leswi swa serious loko va machela patu na mati a va kha va swi tiva va swi tiva mara a va koti leswi swa nkoka ngopfu a va lavi ku swi landzelela swo fana swa tidyondzo na mati na patu ku na siku rin'wanyana botpad mi nga ze mi vulavula hi question yin'wanyana ya ku vatswari va kwini loko kha ku macha vana va le le va ri le kwini a tiyunivhesiti le a tiyunivhesiti ndzi vutisa muku vatswari va kwini a ni na swin'wana swa kona hi sweswi why va nga ndzi tiplan ta ku vana va tlhelela xikolweni hinkwavo va helerile ku dyondziwa normal a ndzi vatswari hi vona va famba va khoma timithini va rhamba timithini va ku okay la langutelani sweswiwani hi kombela ku ri vana va hina a va tihi va helerini a va dlokisi timaski va nga hlovoli timaski loko munhu a la ku vulavula eka teka mask a veka xiletini a vulavula a tlhavuyisa la mask swi helela kwalani botpad ku swilo leswiwani a na mi byela mina botpad swi ta tika ngopfu na nini swi ta tikela ngopfu vana hina yo tshama seni a swi nge he tikeli mara vana ni loko se a fika le ka vo 9-10 a na mi byela mina swi ta tika too much ni mi twini bote la ka Mavuza la inkomo n'wina mi ri yini hi le ka 015 mani hi twa loyi Khalanga na tatani Morgano kwalano Adolf Rombo la ka Jim Galalomene na yitwa topic leyi nga ka yo ka siku ra namuntlha mina hi mavonelo ya mina ni nga ku vana va le primary a va tlheleli va va full time va ya dyondza hi ku ni vona swi ti fanela hi ku swo fana loko va nga yangi masiku lama man'wana hayi ku va tshame kaya va kha va tsutsuma na switarata na sweswi laha ni nga kona na swi vona swi tele la patwini la swi le ku titlangeleni so ene i vana va lava dyondzaka xikolo swin'we ka swikolo swi kwala va dyondzaka kona so mina ni nga ku a va hi ku xin'wana na kona sweswi ku ta controleka hi ku a ni ku na lava va ti-teachers assistant so at least va ta va na ntirho wa ku va busy ku va karhi va controla vana lavaya so mina ni nga ku vana va le primary a va tlheleli va ya va full time ku at least dyondzo yi ta kota ku phuxeka nyana ni ngo va worried nyana hi hala high school mara a primary hayi a va tlheleli DP a ni swi twisisi ku hikokwalaho ka yini milawa lava va pfumalaka vutihlamuleri va tlhelela lava va nga na vutihlamuleri va nga tlheleli a ni mi twisisi ku mi va mi kha mi hi languta hi tihlo rihi vana lava ha ri ku vantsongo a va tlheleli mara hi vo va tsandzeka ku tihlava hi lava va nga lahlaka na timaski hi lava nga ndlaku na yini lava le high school va ta swi tiva na loko mi va byela hi timhaka ta social distancing va ta swi tiva na ku tshama mi mbale mask ya wena va ta tiva swi swo tala ku ya hi mehe ni twe nga ri kumbexani kumbe ni yo ka ni nga mi twisisi ne okay a hi kumeni mahungu ya misava awara yan'we hi loyi bongi n'wamungana ti maluleke ya bongi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Afrika wa vulavula Bothete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula na hina hi vula tani hi ri happy birthday mhaka i khoma lembe ra vungani ka mhaka i ra vungani futhi ta nyuki mani ni tshembi na ta yena ya swi lavisisa ku ni twa ku i khoma lembe ra vungani kambe hambi swi ri tani mingisi ra mugena lonene FM hi vula tani na hina va xipano xa Afrika wa vulavula hi ri happy birthday ka mhaka moni Sandra Ntuli all right xiphemu xa mbirhi lexi anakona ku Afrika wa vulavula hi le ka 015 tirhisa na mathebula dp at sabc.co.za na khensa swinene ku ni lombe ndleve a ni boli
ni khensa wentsena we wesh wena ni khensa wena kuba unilombe ndlebe hi ndlela leyo hayi samahlweni ngoro ku Afrika wa vulavula hi le ka 015 va Rand Water vatirhi va kona va nga swirho swa the South African Municipal Workers Union ba le ku komiseni ka ku vilela hikokwalaho ka ku va nga kumangi timali ta ti-bonus hi ndlela leyo yin'wana mahungu lawa yi nge le ku landzeleriweni kahle ka na siku ra namuntlha kasi man'wana mahungu la landzeleriwaka timhaka ta leswaku khale ka president vayimeri va voho va nawu lava va ta va yimela loko ku ya tengiwa nandzu luwa wa swihehlo swa vukungundwani ni vula khale ka president Jacob Zuma va ri va tshike ntirho swi vula ku a va hava yimeli ndlela leyi a ntivi swi vula yini leswi ka nandzu luwa wa ta ya mahlweni u koka futhi kumbe swi vula yini ke 015 ku na mingiseri la inhlekani aye minjhani bote hi pfukile buti wa mina minjhani n'we hi pfukile hayi mi vulavula na Themba Sono ku tshama ni kwala Thembisa mara ku huma ni huma ka Ndengeza mi la ku riviyali ya vana va xikolo man mi la ku rila ku yini n'we mina ni la ku rilele ya vana va xikolo bote ku vana va xikolo a va tlheleli xikolweni swa ku va ya vhiki leri swa ku va yima va ya vhiki leri swa ku va yima swa va bote ma tiva mintirho leswo swa Uber swo layicha vanhu mata mi kuma loko hi yimini lomu a ni va layicha ngopfu mabyaleni munhu mbala maska a nyangwini andeka thazele va hluvulini maska va hambalanga a ni swi fambelana njhani na mhaka leyi mi nga sungula hi yona ya xikolo no a ni la ku vula hi timhaka ta ku vana va xikolo bote ku va va attenda ku ya xikolweni masiku hinkwawani a ni voni ku nga pfuka ku va na problem hi ku i vana lava va nga va ku va kha va landzelela milawu masiku hinkwayo ya ku va mbala maska va zama ku vulavula na n'wana i munhu loko mu n'wi nyika nkarhi mi vulavula ni hi mi kombisa ku maska i xi xa nkoka ni kombela ku nga lombani kambe ma swi tiva ku ku na tinhlayo ti yimise ku yini lomu swikolweni mi kuma vana va tele ku tlula mpimo a swikolweni a titlilasini yin'we leyi kumbexana yi fanele yi va na vana va 40 va kumeka va ri ku tlula 60 ma swi hleketa sweswo milawu ku ku ya homiwa njhani ka xiyimo xa mixakolo bote ku na swikolo leswi swi va ku swi ri hava titlilasi i ntiyiso walowo mara va nga zama na le swikolweni van'wana hambi wa dyondzela hansi ka miri languta se i lembe ra vumbirhi bote vana va ri ku luzeni ka dyondzo xikolweni bote nkarhi a wu tlheleli ndhawu nkarhi wu le ku fambeni ende xitsongwatsongwana lexi xi tikomba ingaku xitsongwatsongwana lexi hi nga ta hanya na xona malembe mo tala ende a hi xitsongwatsongwana lexi hi nga ta rilela munhu un'wana i ntungu lowu lowu fiki hinkwenu hi nga wu hleketani bote i ti ta heta malembe mamuni swi ri vana va ta heta malembe mamuni va kha va ya xikolweni vhiki rin'we leri ta ku vhiki va nga yi va heta vhiki rin'we leri ta ku eswikolweni va nga yi nkarhi wu le ku fambeni bote nkarhi lowu nga tlheleleki ndzhaku masiku leswi va va bote ma tiva vatswari va hina hi ku vona a va i kuma nkarhi wa ku ya exikolweni lowu mi languta ku hava na vatswari van'wani va nga ku lweni mhaka strike ku yini a hi strikeni ku vana va tlhelela exikolweni then swi tikomba i swilo leswi swa xikolo swi nga ri ku tekeriweni ngopfu enhlokweni mara loko ku ri na problem ya xikontiri ku ri na vatswari va hina mara swa xikolo a ku na ku teka action hi swona ende nkarhi wu le kwambe languta sweswiwa se hi lava ku ya ka June vana still a va le kumeni ka nchumu ende vana a hi fani bote ku na vana lava kotaka ku va kahle exikolweni hikuva va hlangane na vana van'wana hi pfunana ku na vana lava kotaka ku hlaya hambi va ri makama vona a hi fani exikolweni hi nyikiwe ku fana bote hi nyikiwe ku hambana loko hi ri vanhu a vuton'wini a hi nge fani van'wana hi kota ku twisisa ngopfu hikuva hi kuma vadyondzisi va hi dyondzisa hi matimba se mfumo wu zame ku teka ringu rin'wanyana bote vana va tlhelela xikolweni ku zama ku dyondziwa hi ndlela yaliya ya hi nga yi toloveli hinkwenu nangu mi nga dyondzi yona na hina hi nga dyondzi yona bote i xikombelo xa mina bote ni mi twile boto ni khenseli swinene inkomo sweswo mingiseri wa mugana lona FM fam sweswo mingiseri hi nga siya mavhengeleni na hi tekeni na loyi nhlekani minjhani Kalanga hi pfukeni minjhani papa kusuka la ka Mhlanga hi pfukile man akhense Kalanga mina a na ha swi tivi ku ri vanhu va lava swilo swa njhani Kalanga kahle loko ni tshame ni langutisini hi xihi lexi mfumo wu nga ta xi endla ivi wu bela mavoko ku la wu endle kahle langusani Kalanga corona a ri ku karhateni ivi mfumo ku no a hi ringeteni ku ri vana va ya xikolweni vatswari va tsutsuma va landzetela vana lomu xikolweni ku totewa vana va humese pureleve titlilasini mfumo kha wu zama matinga hinkwawo ku ri hi nga sungisa kwini ku endla leswaku vana va ya exikolweni sweswi lava a va kha va lwa sweswi ve ri no vana a va tlheleli exikolweni
loko ho ya swilo swa nhloko ya hisa ntila ku munhu a nga swi hitisa ku yini kambe no hi nge vuli sweswo hi ku a ni ngo ku na nkama lowu a hi nga tivi nchumu hi timhaka ta COVID-19 hinkwenu a ha ri ku mbambambambeni sweswiwani hi na xifaniso xa ku corona yi fambisa na loko ma languta tinhlayanhlaya kusuka sweswiwani ta tikomba ku hina tanihi maAfrika-Dzonga hi ku hlamba mavoko hi social distancing hi ku mbala timask hi le ku lweni na xona xitsongwatsongwana lexiwani se loko ku ri ku himpela swa tikomba swi vula ku na mani leswi a hi swi endla lembe leri nga hundza hi nkarhi lowu a swi nge fani hi ku se ha swi tiva nkarhi lowu lembe leri nga hundza a hi ri ka lockdown sweswi wezi yin'wanyana yi le kuteni and sweswi a kula ku pfuxa ku ri vana hikuva va tlhelela exikolweni why ku nga tlherisi lomu high school like vo ti-grade 12 so hi nge lweli ku ri n'wana wa grade a tlhela xikolo hikuva rin'wana wa rivala a ni wa rivala ha swi twisisa mara a ka ha ri ku lavoni ka ndlela ku ri hi nga yi huma njhani wa rivala va ri ka ha laviwa ndlela ku hi nga yi huma njhani kambe na mi twa leswi mi vulaka swona kambe phela mi nga rivali ku a ku se cinca nchumu sweswiwa xiyimo hi lexi a ku se cinca nchumu xiyimo hi lexi a ku se cinca nchumu ku nga ri khale mi ta va kha mi twa ku ri vana va humesile eswikolweni kwihikwihi vana va humesile eswikolweni kwihikwihi wezi yin'wana yi le kuteni sweswi ku ta va na mukhuhlwana sweswi ya ka juni sweswi ku ta va kha ku khohlola strong and loko mo langutisa vana vo tala va fambe ti-transport banzi mi ta kuma elayichi ni tele ko pfila ndzeni and vana va kha va hefemulelana what very a ni mi byeli mavulwa khalangi a hi tiveni na vatswari ku hi yima kwihi hi xihi lexi mfumo u nga ta xi endla hi ku ya laha mfumo wu endli swona mfumo kona u tshama u ri ku soliweni u tshama u ri ku soliweni right through mfumo lowani hi kwihi leyi a nga ta wu bela mavula ku laha mfumo wu endli swona ni ve twini vot xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 015 un'wana mi yingiseri hello nhlekani Khalanga minjhani papa hi hlayisekile tsakatsongo ba hi hlayisekile a khensa tsonile ku mi bela riqingho mi rini n'we xikale ya dyondzo mani vonelo ra mehe ni vona ingaku swi ringanerile ku ri vana va nga tlhelela exikolweni vhiki hinkwaro leswi ni vulaka swona ni vula endzhaku na loko ni ta va ni twe bava lava mi nga vulavula na vona ka awara leyo sungula va timanyeta timhaka ta ku ingaku xikanya lexi a xi na vukarhi ngopfu ka vana so loko swi ri hi ndlela leyiwani ha swi vona va rihanyo va dlambadlambini mani ku lwisana na xikanya lexiwani mara a ku na nhlanga leyi baleka ku nga ha tende dyondzo yi salela ndzhaku kambe vana lava a va ti dyondzisi a ni va dyondzisiwa hi lava xitsongwatsongwana lexi xi va hlaselaka se hi yindzisa ku yini kwalano vuthete hi dyondzini ku ri nchumu lowu ku ri hi ringeta ku tisirhelela ka ho hi fanele hi landzelela yini lava va nga ta va karhi va dyondzisa vana i vatswatsi swinene va na vutivi sina aka loko hi ta va hi langute swilo leswi hi fanele hi swi landzelela ku ri lexi na xo karhi hi swona swi nga ta kota ku pfuna ku hlula ka ntungu lowu nga le ka wona so mhaka ya ku vana va nga ya exikolweni xi le ku tikeni hi ku langutani mapasele ya lembe ra ku hela van'wani ho tsaka ku vana va pasini kambe hi tlhelo ra mina swi ni nyiki ntsako ngopfu loko n'wana a ta va pasini ka lembe ra ku hela ku a ni voni ntirho lowu a nga wu endla kahle wu ri lowu vonakaka hi timhaka ta ku no va na ku hleketa nyana nkarhi wun'wana kumbe xani vo lo languta ku ri hayi loyiwani i munhu wa ku yingisela ka malembe ndzhaku a fambi ta swi vona mavona so loko kambe a ni ngo loko mi nga enetisakangi hi leswi a nga swi dyondza ma n'wi tlherisa swa pfumeleriwa sweswo ku mi va byela muku hakho n'wana wa mina hi ku vona ka mina ni vona nga rhanga se ringanela ku a ya ka grade leyi landzelaka a tlheleli ya swi nga humelela hi tlhelo ra mehe mara i ku va ku ni twisa n'wana ku vava mehe ni nga swi amukela tanihi mutswari mara n'wana aka yehe swi ta tisa xivonelo xa ku papa ingaku a nga lavi ku vona ku humelela ka mehe so loko sweswiwani ni vona nga ku exikolweni a va yi va ya dlambadlamba mani leswi swa xitsongwatsongwani a na ha voni ntikelo wa xona hambi hi tlhelo ra mehe mani loko mi ku a ma ha voni ntikelo wa xona mi vula yini ni kota ku swi twisisa kahle Buthete ndhawu leyi fambaka yoho mani ku hlangana ngopfu na yi vona tindhawu leti mehe mi fambaka ka tona ni le ku voneni vanhu leswi va nga hlanganisa xiswoho ku ri ingaku a ka ha ri na loyi a nga na ku tshemba ngopfu ku ri nchumu lowu le ku hanyeni
so i timhaka ta kahle ta ku vana va hlayiseka kahle le xikolweni ku tlula ku hi va hi karhi hi mixana na volume tishopo a swiphazeni a switaratini mavona nemetweni botome inkomo akenza 015297185 mingiseromen iri loyiwani iri mani okay mantlhelela la ninga se ona kuna vayingiseri va nga rhumela ti-tweets la a nge ri muhaxi va tumbuluxi va swinawana leswa covid va nghenisa vana va vo eka ti-private schools va hina vo pfumala mali va nghena ka lexa ntsikwane xikolo xa kona a ku na equality la impetu khosa a nga tisa ngongoro rito leri nga huma a hi rona lerani mula rona ri nga ro impetu khosa hi ndlela yaleyo a tisa n'wangulo wa yena ku yisa amahlweni a nge khalanga swa xikolo se va hundzeleta covid a taxi rank hi va hi lo mo taxi yi layicha full load swi tsandza kwihi ku vana va ya xikolweni bona va lava va hundzeletaka corona vana va vo va dyondza America i Herbert Makhisa kusuka Midrand hi ndlela yoleyo un'wana mingiseri in rhume swin'wana i ri botpet swi lavisiseni ku mhaka muni Sandra Ntuli na malembe mangani ni la ku vona swin'wana hi laha hi nga kona mingisero mugana lona FM 23 timinete yi bele awara ya 13 awara ra hafu ku bele awara ya 13 hi kuma mahungu ya misava na bonge n'wana timaluleke ku ri tinhlokomhaka ivi kusuka kwalano DJ Matt ta va kha ta ku dzumba na mina ni ta va ni hume so wa vona mhaka ko hleka minjhani botome ko njhani epfukeni va ku mavonelo ya mingiseri a hi mavonelo ya xitichi xa ni tsakisa xinavetiso xexo i ntiyiso okay imana mina ni ta na mamina a hi ma xitichi i mavonelo ma mina mina ni ri vana a va tlheleli a swikolweni lexi ni laku ni vula leswi botpet ne yes mi ta kuma va ku vana va nga yi swikolweni mhaka ku na corona enhlayo yi ya a henhla ni ri mara loko mi ya amolweni mi ta kuma va the very same vatswari lava nga complainini hi ku vana va nga yi swikolweni va famba na vana lava ya a timolweni ma ni twisisa a ni mi twisisi mara na mi la ku ringenyeta yini la okay mina ni hlamusela ku ri vana a va yi xikolweni siku na siku hi ku loko va tshamini kaya va nga yi xikolweni vana lava va tlhela va ya ku tlangeni swin'we va ri group leswi vula ku ri loko vo va ri ku tlangeni va ri 10 loko ko va ku ri na wun'we swi simple loko va tletana xitsongwatsongwana lexiyana hi swona a hi swona ngopfu swi yana hi ku va tlanga kwina ku matlangelo ya ko hi wahi mitlangu ya ko hi yihi mara hi vulavula hi vana ne lava nga primary ne lava va hluleka ku va va kota ku va va tisirhelela kahle loko hi vulavula aka ku ya hi side ra ku va va mbala mask na ku va va karhi va sanitizer yes va nga va karhi va sanitizer mara hala ka mask aka vana lavatsongo ngopfungopfu gengeleli primary swa yi tsandza ku va yi tisirhelela hi ndlela yaleyo ne loko yi ri ku tlangeni ende loko mi languta hambi vo va tshama kaya loko mo languta swona weekend leyi ya ka yona leya matsende mi ta kuma vatswari va karhi va jikajika na vona vana va lava a timolweni ni nga tlhela nyika xikombiso xin'wanyana laha mina ni tshamaka kona ku tshama ku ri na ti-soccer tournament like each and every weekend ene ta vana lavatsongo gengele ya vo under 12 leyi ma yi vona mi kuma ku hi siku ku tlanga maybe 5 or 6 teams loko mi languta abolweni mhaka yaleyo ya ku tisirhelela hambi loko ri kha ku ringetiwa mara loko mi languta abolweni a hi xitalo mi kuma ku vana va karhi va ti protecta hi ndlela yaleyo ya ku fana na yaleyo ku fana na vatswari a ni tivi ma ni twisana kambe ni byeleni loko mbangu lowu va kha va tlanga ka wo loko mu fananisa na mbangu lowu va nga ta va kha va dyondzisiwa ka wo mi vona swi fanela ku hi nga swi fananisa ku na nxungeto wa koho wa fana hi ku van'wani va ta mi byela ku ka kamara ro dyondzela ka ro va manyanini va ri nhlayo ya le henhla le bolweni va un'wana kha tsutsuma ya hala un'wana tsutsuma ya hala sweswo a ni tivi no ringeta ku tisa matlhelo ya lama man'wana mingisero wa mina yes swa ni tsakisa ne loko mo languta a mi kha mi swi hlamusela mi ku loko hi sungula first lockdown a hi nge se twisisa ngopfu nchumu hi mhaka ya corona ku xitsongwatsongwana lexi famba njhani a ni ri yes ivi loko se hi vuya se hi va hi dyondzisiwini ku laveka hi pfula distance loko mo languta ni xoko a swikolweni swo tala
switafulana swa ha tshama ku fana na mikama leyi ya hina ya khala mi kuma ku ya tlimbana va pfulini distance yaleyo ene mafasiteri va tshama va pfurini swilo swa ku fana na swilo swa ti-PPE swilo leswi nga ku tirhisiweni ngopfu eswikolweni lero va awe ngopfu vadyondzisi va hina hi swilo swa ku fana na sweswo ene hikuva va ri awe hi swi nga va fikisaka ku va ta hi ku cincana hi ku loko va kha va pfula space leswi swi endla ku vana lava va fanele va nghena ka tlilasi yin'we va ya nghena ka titlilasi timbirhi kumbe tinharhu mi swi veke kahle ngopfu a ni vulavula na un'wanyana a nga halaka a tiyana ni n'wina mi rhayile ka magoro a tiyani a karhi a hlamusela ku laha I think va ri ni mahluri xikolo lexi lo ni nga endli xihoxo yes vana va lava ka tlilasi yaleyo ka grade I think grade 10 a va fiki 20 loko ni nga endli xihoxo a va fiki 20 leswi vula loko ni languta tlilasi social distancing va yi khipa kahle ngopfu a tlilasini yaleyo kambe ivi mun'wana a ku i le hanyani thomo vana i 90 na mi twisisi lowun'wana ku le matsambu mina ni dyondze ya matsambu n'wana ku le matsambu a ku na hina hi ku loko mo languta matsambu yi khipa matiko manharhu high school yin'we so na swi twisisa ku hi mhaka ya vusweti a hi vangi na titlilasi ta enough na swi twisisa swo fana swo mara loko se ku ta vuya ku tekiwe decision ku tlheriwa swikolweni swi langutiwe ngopfu swilo swa ku fana na sweswo ku matshemele ma ta va ma ri hi ndlela leyi loko ni va na n'wina hi ndlela leyi ne swivara xa mina i mudyondzisi na yena lero swilo leswi ni swi vulavulaka i swilo leswi ni tshama kha ni n'wi khwexela na yena ku madyondzisele man'wina ma va ma ri njhani a kha a hlamusela ku na ti-challenges leti va hlanganaka na tona ma ni twisisa ene va vula tani vona va ri va hlupheka hi ku va fane va loko ngopfungopfu lebyitsongo lebyi bya rivala loko i tlhe i sungurisa futhi byi rivala sweswo kambe ni mi twile boto wa mina nkarhi wu ni pfumelaka hi gcina kwala ni khensiwe mi nga ri lebyintsongo ntsena lavakulu swa vatsandza mi nga tsutsumeli ngopfu ka lebyintsongo na lavakulu mi nga tumbeli lavakulu va rivala na n'wina leswi ni vulavula na n'wina ni sweswi hi nga ku vulavuleni na n'wina timask ti vekile hansi ka swilebva swona mina laha ni nga kona nexe okay a swi tshike maski ni nexe laha ni nga kona ni khensile boto wa mina ko okay mbana siku lerinene a khensa swinene sweswo mingiselo mugana lona FM mi fikisa sweswo makumu sweswiwani hi huma so ivi nangona ko Afrika wa vulavula wu ta ya amahlweni nakambe munduku bongi n'wamungana tivanuleka wa nghena sweswi ta hi byela ku mahungu ya va rambirhi ya ta yimisekini na yimele ku lata twa ku DJ Matt u ri dzumba njhani ka dzumba na mina aye but na but Morgan kwalaho mina ni vona inge kahle hlelo ku koza ku vaccinatiwa mathicara hinkwawo ka wona a ni vona ku ri vana swa bya va vhele va tlhelela xikolweni hi full capacity because loko mi swi langutisini ve ri murhi lowani vana loko za u ri na 17 ku ya hansi a wu tlhaveriwa ene vana vo tala lava va nge le swikolweni i vana lava nga na ma-16 17 lero vona hambi vo ka va nga tlhaveriwangi swi komba obvious a va nge va tlhaveli lero swi kahle ku va vhela ku ri loko za ku tlhaveriwa mathicara va helela vana na vona va ya xikolweni va helerini a ni voni yin'wana ndlela i xirinda la ka minga a zone 3 khezele xirinda nangona kwa humerisiwe hi tinyiko Morgan Xivambo ni khalanga Pet Mathebula mbana siku leri na mi tiphina hi ku yingisela mugana lona FM hlekani tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.